tātou te mafutai malana au aunga. Whapeo na ia whasoa mea te tātou ia upoleola. Mai, o le whatara nei te sese, le whatawa masai nei lau sunga, mai leo se Failauga e tau wha iloaina. O lawa i kālesia, o tangata. Mai mātou te talia whiwhio e nei tai au. E nei mawhatanga ma nei Sauniga. A o tā pena tulanga nei no mawhauwhau mo mana kuna pēdi, a te isa mena tupu tu sa mal whāsul tau sanga taruai. E tele whawhau sa mua nā whela i ra amatanga o le kālesia nei au tau whawai. Whāsul whetu tau sanga taruai na ele mena tupu i nei polua. Na whai ele misiona i le aonga la intermediate ti tāpei. Mai atu whiasi da whiala i ngol whaiwhiau nei whaiala tapu misiona mua mua la walea. O le suafo le whaiwhiau, o te sese. O te lelo e pēsa whasotai ngā te sese le nama te sese lea. Ai a whai e sara whasotai e nat whailoa atu atu autou. Ai o tasi te sese le ngol whaiwhiau na a le lau tātou mafuta ma te hao nei. Ma le whaiwhiau e swawhia te sese. O te le mailoa. Mai ia lo te tununga e ia ile loto le whaiwhiau. Sunga ia Josefa Tesese i le kāle siel nei. Sa whapea o le whaiwhiau sa mua lawalina na ia launga ina le whaiau le kāle siasu whetu i porua. O asona, a whail misiona, a whai se furu lua mta au pot whaiwhiau. Roinga tolu po. Masina e whail misiona na wana o laus urua i aso e whai ai. O ngalo la e te apulale umi a whai e ono masina whail misiona na. Ia na ole urua i aso e whai ai. Ma e le tausi le fia le pese le anta atu whangaina le te atu misiona i le vai aso le ante atu nei. O le pese whalna le whai misiona na le taimina. O le urua i taimi whalna no whalonga le pese lea. O loo ia te i tātou nei whamoe moe. Mai o lewa o na alanga ina le whiau le whamoe moe lea. I le whio mai wharo mai Jesu. Ale se mea, tuto i roto. Pea e whoringa mai wa tai au lumas le mas furu tau sangar mutua le kālesia nei. A whai le limas furu. Po whaiva, ia po lima tas. Ai, very close te mwhapena. Ia le matua le kālesia nei talu o na whawai mai. O loo tau fia whaalonga i whai au mai le au nā le tua. O le mafuanga le la whapea tua e la tatu whainga upamandu fie o le inga o le tua e lima. E whapea o nā amata i rene nei Sauniga. Ai, i loo tūtam tau, i le tūtam tau. O loo i ele sunga i atalamadi e. O leo la avea mo tatu sui lumo le tua lau talo le kālesia pele. Tatu mantua le sunga i atalamadi e. Leo la whapea o avea mo sui mo tatu sui. I luma o le fio anga le tua. A upu matango fio le inga e lima o la whapea o tatu tu la ima pese whatasiai tu la ia ma ia vi o tau lana whanau. Yeah.
sei alala mai lalo whamole mole. O te manatu le newa yaso sa tātou whenga iai ma tālo sanga foi ma launga ina o upu mai le fiong pa ia le tua e whātitau ia inga. Newa tātou o mai le whai unga o le porkalame. Ia wā lava le toe fausia o whatawhai taulanga. I le newa yaso talo talonga o le teimile nei. Ia o le a o tofi atu nisi e te talo. Sa tofi e whaalongo ia. Tu atu le avanoi le yaso le ia lela o tofi atu nisi e whai mo tātou sui ilu mo le tua. Ai te talo lava oe ia i lou lava no fuanga o lo e iai. I le tu fale lea te talo mai fono whamole mole i tātou te talo whawhitai ma le whane tanga. I le tu fale lea o le o ngā tutonu whale tua iai vivi se i te talo mo tātou mana o ngā ilu mo le tua. O le tu fale lea o le whātou i senga la tu watu i le talavou i a miskei na te whale o ina i le tātou whātou i senga ilu mo le tua a mai i ona o te talo lo lea o le te talo e tu ina atu ai i tātou i luma o le tua. Te talo i folava oe i mana o ngalilo lo i lo loto. Ia e tu atu ai i tātou uma i luma o le tua. Amatali e fono le tātou te talo i nei tai ao. Se o tātou wifo ma te talo i le tua. Nei whaapopoina atua matu e vi inga o Israelu pe on sa afi el Faisalam. Lea tua ia vi ia, a vi ia lau fio leo noa. Whaftai fwile li ia soi fuau e whaapopo i o tangata. Whaftai le ia li hola mara malos. Whaftai mafdanga. Matu te ai e pele le ma vai o lau tau singa pa ia le lato soi fuau mara matu ua. Whaftai umata whelua i malawa au auna. Pastor Sefa malfatua. Manuia i laua, manuia lau ngā luenga, lo manuia fo mea umolo wha pe on pūna ua ai, au au na mo oi awal manuia o tangata lau tele lea tua wha amare mole. Whawhitai tele Yesu, lea li ia futu maudu pele vi inga ia te oi. A mato whanau nau atu nei tu lafia whalonga lau siufonga, nganga pai ai, a fio maia, whaudu whale au a fionga la tinga no mato loto. A se sili, whangai tia i mato, i le mana mai le langi. Siti ya i mato la talata to e pea i lo no fali i le tua e ala tal ngam taulanga o mato fa e lunga lo fata le tai au. Le talo fa mole fa manuia mato ne ya fia o yo luma. Fa manuia fo i le ia la au la forfoleina lunga fata le tai au. Fa ngaleina la o ona i le au no fa mleina utanga tale. Fa mole fa mnia fo i la to umo elo fa pen fa fonfonga mai lunga al televan. E ai o manuia le tua fa mole. Talo lea wha mori Yesu, o ero wha penwhenga mti ngaltino, mai, wha nonanga, e iei wha mawhan whananga silo lau fio Yesu, wha mori. Te leo mata se mo mata son ngā tula whono, wha mori Yesu le awa man mi ngau, i alofa, wha mangalo e mātou, lo lau suafa Yesu, wha tai tele u mātou ifum wha mawalalo tu e nei.
Amen. Le atua lo mātou tamā. La mātou sa walinga ili nei vai aso atoa. E le ai lava se tasi mātou te maua ai le fiafia mo. E le ai lava se tasi mātou te maua ai le māpusanga. Ua na o lau o fio lava. Le atua lo mātou tamā. Tali tonu wa e whaafafonga ina leo. O mana onga ta ito atasi ale tangata lava ia. Pei ona mātou sa walia fo ele nei vai aso. Whaapitoa i tonu foi sio mātou a inga e ka le sia. Ai le ngata i lea o le lalolangi atoa. O nei awanoa tā ua le ali ie. Ua whaatupu te le inai. Le mafutanga mawhanawhana. Ma le whaiwhai pēa ma laua fio. Le atua o mātou mana onga ia. O i mātou o ni tangata whaatau waa. O i mātou o ni tangata e le whaamaoni. Le ai mātou te tali tonu o oe mātou te mapu ai. O oe mātou te mau ai le file mu. O oe fo i mātou te mau ai le fia fia. I nei awa noa tāua. Wha mole mole ta mā. Tu ina atu le mātou i fonga i le nei tai au. Wa e whaafafonga ina leo mātou talusanga. O mātou mana onga e tu ina atu i la o fio. Le tala le lei le lalolangi atoa. O aini a nganga wha mole mole. O loo ngā whaatia. Ma wha pēnā o na fia mana o mia la o fio. Le ngata i lea. Mana tua i la atou na uia le vai o le papati songa. Ai le ngata fo i lea. O i la atou. O loo whaia pēa lātou filifilinga wha mole mole tamā a apātu lau file mu. Tu ina atu le nei tai au, o ai ua le mawhai o na o mai le nei Sauniga. Mana tua nei mātua mātutua, o whaata o tolia i mai matinga o le tino, o nai whanau, o le lalolangi atoa o loo pangatia, o e o loo fiamana o mia lau soasoani, o ai fo'i o loo maua i whanua noanga, le atua pa i atu o a au whaamawhanawhana. Whaamanuia le mātou i fonga, ia ai sili o na mātou tu ina atu lau au auna, o le a awala mai ei se whi au mo i mātou. E whaatupu te leina i pēa, lo mātou o la whaatu atua, matali tonu wana o lau o fio lava, mātou te mauai le fia fia moni. Talia maia le mātou i fonga, wha mole mole tamā, ua mātou o le mawala awa tuai nei. Lo maua e mātou e kālesia, e ale manuia, ma le fia e tapua e atua i lau fio. O le nau o umo na folisia atu luma lau fio tamai, nisi o mana onga, ia le ainga i kālesia, ua whaafufonga i lau fio e nei sapati. Pangala vale tamai, o le aso mātou tautua, o le aso mātou tau mawhai. Ai le mawhai una ngā tea ilo mātou wola fia, Fato ese i lau fio lo mātou tamai. Mātou atu le nei sapati. Oi mātou o se whanau. Mātou te tumu le se ma le angasala i le telo taimi. Mātou te se le vainga mata. O ngā luenga mātou te whaatino ina. O le a lava so mātou lana e whai. Mātou te angasala lava i luma lau fio. Mātou atu le i lau fio tamai. Alo whangia i lau fio ma. Talia lo mātou i fonga le nei sapati. Whamangalo lo mātou se luma lau fio pe a whai ua le tonu ma le sao lo mātou whaatinoina o lo mātou walaawina i le whaatinonga o lo ngāluenga. Te talo e lau fio whamangalo so mātou se. Whamangalo le vai mātou mala o auna whai whiau ngata i lea o nisa le kālesia ua sila fia lau fio ni mātou mafu whaunga lilo mātou te talo e lau fio whamangalo lo mātou se luma lau fio.
whamanuia e toi teimi o le nei sapati, whamanuia e lau o ona whai whiau le aala mai se upu folofolo le nei sapati. Whamanuia i mātou ma le whaafonga lo ainga kāle sia. Nā tia so mātou whaatau waa i le tafu e lo sa tau. Whaaftaita mai lo whaafonga mai ono Isu. Amen. O mātou ta mai o i langi, ia pa ia lava lo suafa. Ia tu mau ia te oe le vi inga ma le whane tanga e whaavavau lava. Wa e sila mai ma e whaafonga mai le vi ie ua tuina atua mātou talotalonga, whanene enga, ma la mātou i fonga i auluma. Wha mole se i liu walo mai au fonga, matalia mai i mātou, ma la mātou tāpua inga e whainei. Whamanuia le li ie i lau e kāle sia. Whamanuia i lau au o le a wala tuai, lau upu i le nei tae au. Ia whaapea o na whamanaina, ai mātou whaalongolongo ma le tutoa. Whaafitai whaafonga mai ona o Yesu e ala tuai la mātou nei te talo. Amen. Se i tula mai e sunga i ti akono mo le tātou taulanga ma si fulua i whamon mole. Le tua tutu lai la whanga ruenga ma tau langa masrura e lau whio. Ma tu te tau latu nei tu laulo sa pati le i e whaman mole. Se e whapa ia ma e whaman ia i tau langa. Na whapea o nā hoina nei tu laulo sa pati. Whaman ia lau nuu le li mautangata. Mai lato umalawa na fōa e nei tai au. Tu sai malo o lofa malo anga lei. Ono sof pele o Yesu o mātu o le mwala autwai nei. Amen. Au angai mai na ho pesali I mo se vinga fia fa lo atu tu langa nei le statu Sauniga le fia finei fa mole le Sauniga le fia finei ai mai al tatu Sauniga ona lala mai le lalo ngol fa tau nino tatu for folanga
whawhtai la whawhonga. o le anganga whaftai le tātou au whai pese mo le neivi inga tā ua lātou langiina o lunga revi inga o le tua i le nei tai au. Mana ia lau le liu le tangata nei o tawha mai whailoa iei lau fia e te lua whaitapua inga nei tai au. Just turn to the person next to you and give them a nice smile if you can.
Very good. Whia lava le anganga i le nei tae au le whale mai ma tātou mā futa i le whale talo o le tua i Wellington e Samoa nei. E whaitapua inga ma le whanau o le tua, mai vi ia ila le tua. Whaftai le tua mo le leo mā moe o le whale talo nei. Sunga le whaiwhiau ia Henry ma le whatua ia Teresa, unga pō ma le whanau. Mo le avanoa lea e mawhai eo na o whai uina le vaiasa, le vaiaso talo. Whaftai le atua mo sungai teitai. Teitai o le tātou ngā ruenga nei. Sungai le toina ia manu ma le sina ta ala. Sosania tiatia ma Naomi. Ma whasoo ma Fileni Sulusi. E telea o na whaaleona o swafo toi ina. Ia e tātou te sila fia le lei. O le ngā ruenga le toi ina e ngā lue whātasi ma le whaletua. Whaftai atua ila ia te o tō whaletua. Le ono sai i tū langa fo i olo o iai i to tono le tātou ngā ruenga. E le whangalo ina ia te mama tina mātua. Ao sina o lo tapua ia ma te talo mo le ngā ruenga le atua. Young people and those young at heart, it is indeed a blessing for Tapa'au and I to be with you this morning to worship God together. Our prayer is that when you leave this place today, that you will go with a blessing and a deeper desire to know God. O te whaftaia le. Okay, I'm going to see if I can go. Oh, okay, very good. Technology is good when it works. O te whaftaia le sungatua ina le fōmai o le tala lei ia tala mali. Mo le tāpena ina o le whaavae mo au le aso nei. Whaftai atua ila le sunga ia tala mali. Hawaii, ele te tununga. E fōlinga whaingofie. Ia e iei lona whaingata. Ia ar tangata e whaalango whaamoe le atua. E whaamanuia mai lava le atua. Ua whaautuina le autua le neivai aso le ua whaauma le aso nei. To e whausia le whata whaitaulanga o ainga. To rebuild our family altar. I like the fact that Talamalia tried to take us to the concept of rebuild. E ele mea sa iei mua, but we're wanting it better. Le tau te nau ina ia sili atu. E pei o tangata fo lele vai atu i lana lumukuka, ona nau lea ina ia iei mea e sili atu. So he renovates, he refurbishes, he rebuilds. E whape nāle na ngona o le autusi o le tātou whaitaunga. E nau mō tātou ainga, ina ia toe vaai, ma toe siaki. Po o a mai, le sio manga o tātou ainga. Whether it's time to rebuild our families, as we're coming towards the end of time, as we ao tātou wā ngai atu I toe teimi o le lalolangi. Wa o le teimi e te hauna toe whausia, ma whamalosia o tātou wā inga. So if you're sitting next to your wife, tell your wife and tell your husband, wa o le teimi, wa o le teimi. Can you tell them? Wa o le teimi. Liliu leo tua oi mwhai ei, wa o le teimi. Wa o le teimi. O le tatalo mananau ta inga ina ia toe whaafoisia le masa ningo tapua inga
po le whainga o tātou lotui i le awhiawhi ma le awhiawhi. O te manatua i lau tuputupu ae i tono le ainga o le whaiwhi au. Le ana taue e tai e sunga ia semi i le swaford tamā, tasi Tesese. O lau tamā, e le tari tonu i se whainga lotu pupu. Pe tā alolo blacks, whai ale lotu le peisa e tasi. O leo e whai ai, me se ala po i o aso lulu pe a o le state of origin, a o mato nofo i Brisbane. E whai rito ina, ma neia pe a wawe whai tatou lotu tamā. Le ai, e whai tatou lotu teimi lea. So I would tell my Dad, come on, state of origin, you know state of origin, whamai ia. E umakongo ar kako loku i re keimi a makai state of origin. Ai uma an mato lotu a half time o le state of origin. O nofo mo mafo fau. Mai le nā taimi se i o mai lau taimi. Le lau o mai le taimi o whaiwhi au. Ai wha mai lau atali, Dad, state of origin. Lau taimi state of origin. Because we're giving way, we're adapting to the time. Ai wa ngalo ele mea tā ua. A whai e tā ua ia te oela wa inga, ma le lumanai le te anga i iai. O le ola e whawawau. Then this should be a priority. Tauna wha mua i lau o langa. A whai e tā ua ia te oe, lau a inga, ma lau whanau. O lau atali i, e le sana wha Samoa. Ai talo na mana i titi, e mātou te whaia le talo te maa, lo mātou te mai o le langi. Whamaila le tala la watali i talo nei, Dad, what were you guys doing? Lo mātou te mai o le langi e pa ia lau suafa, le malamalama, anga le ta. E la nisho i tātou, na te tupua e te tono ainga, ko le malamalama apo a menga whai kangaka makua. Ai kangaka makua, la expect, o la iloa e kamiki laiki. Could I just come close? Come close. Tamwhai, ia malamalama whanau. Ina ia ao o maila onga ti ngā o leo langa. O lae, o oma, o na whawhai lele i to tono le upua le atua. Make Jesus practical. Le Yesu nana italia, make it practical for your children. Fausia ia manuia. O le vai asalani, we've gone through and we've looked at the toolbox. Tātou vai le pusa whaingaluenga. Ma tātou vai I mai moanga, I vaenga ese. Ele o se tangata ka muta. We have a master builder over here and a few other builders. But ngā mai ele tusi tala o le vai asalani. Le mai moanga. O le plan o le ata, the blueprint. O le ata e muli tai iai. There's no part of God's creation that resulted from a random chance or coincidence. O le mai moanga la iai. E le ese mea na whaafua se ia te ia wa iai. Ana le ai le atua fofoa, e le iai. So God is not a random sort of a God. God is on time and God is purposeful. Tātou te au auna fo I le atua awa o ia o le atua fofoa, o ia o le atua e nau I maftanga. God is into relationships. He wants you to know that you are important. Whailau tua oi, e tā ua oi le atua, you are important to God. I want you to work with me this morning because I ngalua mai mau ona e alala ia. So I liu mai whai tangatana ia. You are important to God. Wa e ala I foi moi. E le lei foi ia oi ma lau ngangu tai au nei. Amen. Mai moanga lona lua
Whaamai ole fua e pāleni e me uma. E tele a tua pepelo ma tua sese I o tu lai mai. But God wants you to make sure that you are on the level plane. Make sure that you are on the right plane. Ma le fina ngalo le atua. Va ai a Yesu. Va ai a Yesu e te ita ia oe mau. Ma avatu le naunau ta inga o lo loto. Mai moanga lona tolu o ka lava. Whamai a o e sue ina le afionga le atua. O lo sila fia o le afionga le atua e te malama mai e mai e le atua lana puipuinga mo oe ma lau whanau. E to te iloa. E to lua lau whanau teine. O lau tatalo I le atua whamon mole pui I tamaitai ia. Yeah, well, I've been a young man, so I know what young men do. So I pray for my daughters. Talo ina ia pui le atua, ma leo ia laua, ma whaia whiwhilinga e tono masao. So ask God, whisili le atua, ina ia leo e ia lauva ai, leo e ia laufa alongo, ma leo e ia laufa fonga. So soani mai le atua ia tā ua. A wai le mai lopo o tātou upu ia ua whaavai ai le stangata. Failauga neighbor, I'm sorry. Can you tell them that? Neighbor, I'm sorry. Wa umalale kalava. Ai sau I le samala. Mātua, tātou mātua. E inisio tātou upu e peini samala. Tātou tele I fuafuaina ai ua mama pala ai nei whanau. I le mā losi o lau samala. Ona e elau tantanunga. E inisio I tātou. Na tuputupua I le sio mangor samala. Le la wa e whai lola lau whanau, wa e fia sā mala foi. Ai mā neia, le loa e lau whanau, e tā ua I lātou I le tua. E tau te whai taunga ia, mā neia tātou te whapse. Seki a whai kaunga, pu a whai kaunga. Ai ngalo mea ma ingi lai kongo, whai kaunga pu. Skukalaiva. Io e televo. E teimi le tonu e mātua mā lātou whaiunga. A ia e loa. God expects your parents to provide for you and to set good rules to protect you. E leo le whaina o tamaiti. A ia a vea oe le matua. O se tasi e leo ma pui I lau whanau. Ona o mai lola ia le mai moanga o le ili. Ia tātou I loa ie o le sāpati ona o le fōwhanga le atua. E le I whaia le tangata o le mea na whaia le atua. E tā ua lo tātou whaahalu o le taimi I le awhionga le atua. Ma tātou I loa le whapitoa o le sāpati nā tofa le atua mo I tātou. Le lala ua tātou o mai lola ia I le whaitaunga o le sāpati nei. Ua lata le atoe a whio mai o Yesu. But the tool that goes with the reading today, o le measuring tape. Jesus has promised that he will come again. Wa uman fola mai ai le atua. Ale mele a leo te tau fia I le tustusinga ar tangata nei. Always be ready, even today. Ia e saoni, I taimi uma, e o lava I le so.
Now I want you to ask your neighbor, neighbor, are you ready? Ask your neighbor, ready? Are you ready, neighbor? We're Sauni. Whaftai pia whape o Saungi lau neighbor. Mai au te iloana e tau loto ina le maulea i le vai aso atoa. Te o te nome ono whai upo e lima. Whai tau, i a lofa atu. Mana ia a. E te mai tau ina e whaatolu na whaongale upo atoa. All, 3 times. Repetition is for emphasis. The whole ole mea atoa. Have we this week learned to love our God with all our hearts? I le neiva yaso, i le whaitaunga, wa e whapea i le atua, o le lala wa lofa atu i ate oe, ma lau loto atoa. Le atua, sa masina fasi mea na avatu mo mua, le la wa unau, i a vatu lau loto atoa mo oe. I e pewa e whapea atu fo i le atua, o le vai aso nei, o te tautoa atua i luma lau o oe le atua. O te tuina atu, lau a nganga atoa. Le atua, a o olo sa pati. Whaftai wa maua i lewa noa o te moe ai. Ia lewa e whamanatu mai a tau. Ia tu atu lau malosi atoa. Ia te oe. Sa au le sau le aonga sa pati. A o le atua, lewa e whamanatu mai vai aso nei. O le aonga sa pati e so soani i lau o langa whaleanganga. E lo te whaalata lata atua i eidi se tātou e casual worshippers. Pue part-time worshippers. Ai le full-time. E tau te ilo foi le. Ai alu e te casual e yellow reita. E le reita ese. Ai alu foi te part-time e yellow reita ese. Ai full-time. E yei mea whapitoa. Ai holiday. Ona e mawele le annual leave. E heni se tātou. E ono mai i tapua inga. Ai o mai mana manatu o le casual. Pe manatu wha permanent. Ai ola wha casual. Whailau tua oi, lai tala noi a oi. Lai tala noi a oi. How can you say to me that you love God with all your heart? Ai ngā singa wāenga ngai ave i le tua. Pe te ala e te tae ao le sa pati mai whape, oi, ki ngā loka kua. A o lenga e si i mea ma mawhai o e whangaruenga. Nga whai akur pule kia re si i kimpusa e aru si i a kore whare. A lewe whai aku i seo ko lua. Se o ia o kom ka maiki. O ka lela wā. Loto atoa, a nganga atoa, ma losi atoa. E te mai tau le whaitaunga, e iele la tō vaengana e tau le lesson objective. O le mea le nau e whanga iele au, ka koke kuli loa i ai. Inga ia sao le mea le anga i ka kou whasoa. E a matala le mai moanga. I le tusi o maa rekom tau po sultolu whai po tō sulua. Whai tau, a o lea aso ma lea. Let's try English. Read. But of that day, no one knows, nor the Son. Scripture plainly tells us, lai manino ale upo le tua, e le ai sesi na te iloa. So a latu la sesi atu e wha pe atu, o le no whalongo. O la so iwa o ke topa. La so iwa o ke topa e a fio mai a Yesu. A whaina whai tau la lau tuspa ia. Ona e malama ia.
Le ai e leo le soiva. Awa e le ai se si na te iloa. Pau mea oe mau, o le nofo sauni. To e fsili lau tua oi, are you ready? Whaitau, mā reko e sutolu, whaitau, ia o tau. Oh, okay. O le mele, ia mai tau mai. Whaitau le mau mai malamalama mele e whamai mau. Ia o tau, i nā matala ia, matatalo. O e matala. Whawhenau ilo e te leo matala. Awa ala tua tangata e hacklow page. Mai kango send mai au pasta, alu de bitcoin. Mai kango fai kau fasa se fo ia pasta. Mo ila ve makiva pasta, ai kango send mai mele a ki enga makiva pasta. Ona te leo matala. Mai te leo tatalu. Family, this morning, it's really simple. Watch and pray. Watch and pray. E tau te loa, i te mio lo i titi aina, whape mero tinane ia tau. Sefa, va ai junior, o lo usola i titi ngoi a junior. Va ai junior a sau, na au lea e mai junior mai le situ a wala. E sau junior, o lao ke, kilo i tamai tai o lo wheo ai lea wala. O te leo matala. Pau an mena te matala i o tamai tai e wheo ai lea la. Sa wale o junior, o wha longa o i o kāwale. O wha bea, oi. Oi. Ngalo a koa tamai tai. Ai matala lo pasta. E kale sie Wellington o tau matala. Po tau tiri solo, mata solo. Lai I mai a pua tā vale, a lai tiri solo. Pasi a kuale ka vale, lai. O, mea lai whai o. O, ia. Matala, matatalo. Tangata alo whatatali e matala, matatalo. So let's dig deeper. Tatu oe lilo loto le mau. Let's just dig deeper. Whaitau? Let not your heart be troubled. You believe in God. Mau whaingo whie. A iei le loto lotoi o whainga tā. A o iei I le teimi nei o le whatatari. Au e te atua tuwale. Tadonu whatuatua I le atua. Let's just believe in God. We don't know how long He's going to be. We don't know why it's been so long, but let's just believe in God. Whatuatua I le atua. Whaiupailua. E tele mea... I go to prepare a place for you. Amen. Au whaitau le maulea. Ona, o mana tua I lola ia le whamtalanga whoilere. O mai, lai lava ma totoe mea tātou te no nofo ma whakmautu ai. E sili ia tau, na utari tonu ina le atua. Lo le tangata e whama ia tau. O mai, pasa o mai kako ngofo. Ngai laku le engi poku. Ala e kūr kā poki. O ngai le engi poku. E sili la ia tau. Na ufatua tua ina le atua. A wae ma whai e le atua. La lai whamai le atua. Se o mai. Lela wale saungi le whale. Lava ma kukoe. Mo oe. Mai tātou uma. Whai upo tolu, whai tau.
Mana ia, laifa mai, le tua, ala ia Yesu. Semi, o te mnao ia iei le mea leo te iei au. O te leo nau ina ia e tu mau I Pororua. O te leo nau ina ia e tu mau I ti ngā ma whalawelawe. O leo te nau ina ia mafuta tā ua e whawawau. Ma te o lusut whawhai upe whasut whawhai tau. O Lauga tali lau whanau mātua no for Brisbane. And every now and then they get, the landlord, the real estate comes and checks the house. Siakin whale. Wana nawhila, nā la e Lauga tali whalaia na pankeke. Ta tala whaitoa. Ele I eiso na manatu. E eise siaki an nawhi. Whamailala ua tali, o whalai anga pankeke. Na mawhau ane, man, I hope no one comes. Hope no one comes. And as he's finishing this comment in his head, he hears, and he looks through the screen door, and he says to the person on the other side of the door, oh, sorry, no, we're all right. We give to our own, sorry, thank you. And the lady looks in and goes, no, I'm here to check your house. And he's on the other side with his singlet, with his pankeke hanging out of his mouth, and the lady has come to check their house. Jesus is coming at a time you do not know. You could be stuck somewhere where you shouldn't be, but Jesus is still coming. Whaitau, O Jesu Kiriso lea, looking for the blessed hope and glorious appearing of our and Savior. That's what we're looking forward to. We're looking forward to Jesus' soon return. Whaitau, ai whataltali atu, malelalu lang fau. E maua. Nevertheless, we, according to his promises, I'm not sure about you, but I'm sick and tired of the potholes all over the place. Even the new road, there's potholes. But I'm glad when Jesus comes, takes us away from this place, there's a better place for us. Whaitau. Whaftai te lea mo le whaitauina o le tātou whaperetania. Mā losi te le lumai. So young people, could I just say that these guys up here are such good readers. The English is profound. It's yet to be found, but really good, really good. Interesting that Matthew says the lightning, as the lightning comes from the east and flashes to the west, it's saying that he's going to be seen. It's not a secret when he comes, but he is coming. It's not someone who's going to say, oh, I saw him down at the mall. Jesus, he's down at the mall. He was placing a bet at TAB. No. He's down at the pub. No. Scripture says, well, as the lightning comes from the east and flashes to the west. So you're going to see him. You're going to see him. Eva aya
E mata o tangata le toi a whio whalua mai o Iesu. Whaitau. Behold, he is coming with clouds. Malo, ua whaisinga mafo le him. I'm so grateful. Ele sau whaalilo lilo lo tātou whaola. He wants to be seen, and he's coming to fix the problems of this world. Jesus is coming from heaven. Yeah. Oh, yes. What do we need to do? I must be. Yeah. Yes. Salva Samoa. Fia tausanga o pesea le pese. Mai ai lau lalai titi, le wo o mai a I le nei te mea soifuanga. Jesus is still not here. But I still believe he is coming. I still believe that. So on Monday night, I was asked to conduct the family service of a Catholic woman in Palmy. I only know of her, I've met her a few times, but she asked through her daughter, Walau lia whai awas fitu, e sau e whai o toi Sauniga. So at this funeral, preached the message, and then at the end of the funeral, this man comes to me from Wellington, comes to me and goes, whai au, o lalo e kālesia. And he says to me, mahangai ar whai au. And I look at him and he says to me, o lalo e kālesia. I said to him, I'm a Seventh-day Adventist pastor. So mai lola I te malo. Aso fitu. Oh, te loa aso fitu. And I went, oh, okay, yeah, very good. He goes, e ke loa tūlanga mavi. And I went, oh yes, I know them very well. O le winga la lautala. E le esesi, nei loa. O le whaiwhi au lana whaia le toi Sauniga, o le tinalea. O le whaiwhi au was fitu o le toi whio mai. Because I didn't want that to be a barrier. I wanted them to hear the message of the gospel. Le whi au o le tala le lei. But, you know, o lewa tātou I ele teimi. Ua lata mai ai lea whio whalua mai Iesu. But some of us, wa mata ona whawaiwai. That's the truth. Wa tō tele I tātou sa lewa ona tapuai le atua. Ma whataritari le toi whio whalua mai Iesu. Ai wa toi whama mulu lava. O no me I titi. O te whailo ati atu o te aole nei. If this is an opportunity that the Lord had made, se ava noa o whai le atua e toi te tai mai ai o e. Ina ia e toi whaalongo I le whe au o le talalele. Vi ia le atua. Whaitau, a waia whio ifo mai le langi.
with the voice of the archangel, and with the trumpet of God. O le maulea, na whaitau, e le tama a le whiwhine, i le tinalea, i ona tue taimi. Na o whai tangata le whiawhina, o le lai malo lo le tinalea, malamalama, i le wha moe manuia. Malamalama. Ai i le wha noanoanga. E tātou wa loa tau sanga o wha alongo le awhionga le atua. Ai le i malamalama lava. Ona o le tau te nau a isi mea, ai le nau i mea tau le atua. Whaitau, ona whafua sei lea, o whamanuianga nā le nei sāpati. O le upua le tua. Ana auto e sauto e whai atu whai taunga. Ia. Ona e le maulea o le upua le tua. Auto e whai tau le maulea. O mawhau le a Vasili. O mawhau Lina. O mawhau le to tele o tangata. Sa tapua i. Ona whafua se i lea. Ona awina e hoi tātou e ola matutoi. Lai malo lo. O leo tue iei ti ngā, ma mea ie popole ai tātou. A lai malo lo. A o mai la teime te malo lo ai. Are you ready? E whaatali le tua i lau malolonga. Whaitau. That's what I want. I've been to too many hospitals. I've stood beside too many beds. I've had to bury too many children. I've had to bury too many. But I'm longing for that day when Jesus comes. And we don't have to go to the hospital. And we don't have to be told, you've only got 6 months to live. We don't have to be told that there's pain on the other side. Because o le wā, whaali mai le tupu o tupu. I au fuafuanga, whataatia atu i au tafa, le lua mawhtanga mai Yesu, po e saoni mo lona toe a whio mai. Whaitau, I le mea lai mātou te nofo ai waikanai, e so o lava whale. So o lava whale. Se tasia fiafi a o sue. O whaalongo le Liverpool. Tui e tangata. O whapea. O le ua momoe ni mako whale. O ai tangata lea. So not only is she knocking, but they're pushing the bell as well. O le lau ma moen mātou whale. O latu loa te tala le whaitoa. I open the door, and this old lady sheepishly says, "Oh, sorry,
wrong door. I said, lady, it's 12 o'clock. Sorry, wrong door. And I'm looking at her and I go, is there any way I can help you? No, wrong door. Wrong door. I said, okay, I got that. It's a wrong door. But you were right. And she steps back and Selu knows that there's a step. She steps back and she's about to fall and I grab her. And she goes, no. I went, if I let you go, you're going to fall. Taealani. It's not someone lai se sele me la arui. A lai tu ia tu le li faola ia oi. Poa mai oi. E taealani. Lai tu ia tu le li faola. Ma fa pe atu. Tala mali e. Tala mali e. O sauni o e malau ainga. Mo le toe fio mai o Yesu. Masoe. Pepe. O sauni o tō mo le toe fio mai Yesu. Elena o sauni. Ray. Sauni. Jesus is knocking because he knows it's your heart. He knows it's your heart. He knows it's you. So he's knocking. He's knocking at your heart this morning. And he's simply saying, are you ready? O te nofo mafatali. Yes. Ao tātou pese tai aole nei, mai whaalongo i le upua le tua. O le asau tali i le tua tai aole nei. E te whina ngalo, e te tala lau loto, ai se iulu whale atu le tua, e te lua mafuta i le aso. A whai al whanau naunga nā lau loto, tūla i whaatasi mā o le nei tai au. Ao e tūlai le tai aole nei. Whaingo fia i o le tūlai. A wai te taitonu. O lai tenau nau i le tua ina i au whale atu i lau loto. E lau taitonunga. E inisi o lai ngā lue a tili ai le nganga o le tua. Ina ia whaia se la sanga. I te tonu o lona lava ainga. And maybe this morning, God wants you to step up, come to the front, and just say to God, God, man, come and rebuild my family. Come and rebuild me. Start with me. Toi fausi au. Start from me, so that my children can see a clearer picture of you. A whai o Iese tasi tae aole nei. O nai te alala mai nā.
Ai te nau mo se amatanga fo sumai. Just come up, there's heaps of space here. Sumai. Ave ai oe, loa inga I le atua. Amen. Amen. Yeah. Amen. Pe a pe si mai matangi le o langa. Maua so, just come. O le vasa, tau tai mai. Ia I sumanui. Yeah. Ia ta fatasi, yes. Ma oi, yes. Sumanuma. Ile maota. Yes, pese mai. E toe a fio mai. Le pupula. E toe a fio mai Iesu. Ne mata e vai. Toe a fio mai matai. Le tua. Tā ua ia o mātou wā inga I lau fio. Tūla I atu I le nei awhia, nei tai au. Whanau nongo mātou loto. A whai eise whamtalanga po se angana lewa ai ai fōlinga o lau fio. Whamangalo mai mātou. Ai mātou te nau mo se amatanga fō mo mātou a inga. A mata iai mātou o mātua. Nau mo se amatanga fō. O mai tau ina le tai au le nei le atua. Tino mātua o lau e kāle si o lo tūlai. Nau mo a inga manuia. Whaftai le whataita inga I lātou. Whamanuia ia inga taitasi. Mātou te le mai lopo a whainga tālai tono a inga. A ia saunia o mātou a inga. Mo le aso e toi a whio whalua mai ai o Iesu. Whamanuia mai le I whonga lau nuu le nei sāpati. Whaafou mai e oe whata whaitaulanga o a inga taitasi. A o mātou sauni mo lo toi a whio whalua mai. Talo atu nei me o mai ala le swafa manumalo o Iesu Kiriso. Amen.